Nongeye kubaha ikaze nk'ibisanzwe ni muri studio za Emmanuel 250. Ni igitondo cyiza rwose cy'umunsi wa 29 ukwezi ni ukwa 9 kabisa 2024. Muri iki gitondo rero ni APR Etincelles, nibyo bituzinduye rero ahangaha kugira ngo turebere hamwe detaye zombi ku mpande zombi uko biteguye umukino baraza kwesuranamo ku isaha ya saa 9 kuri stade umuganda kabisa. Tudatinze APR FC kabisa yo mu minsi ishize cyangwa se ejo bundi yasubukuye imyitozo kabisa yitegura uyu mukino w'umunsi wa 5. APR kabisa yari yasubukuye imyitozo bitangire shampiyona ya Rwanda Premier League 2024-2025, aho andi makipe ageze umukino wayo wa mbere. Iyo ni umukino wayo wa mbere ikaba igiye gukina, ukazaba ari umunsi wa 4 kabisa. Baraba bagiye gukina uzayihuza na Etincelles FC uyu munsi kuri iriya saha kabisa. Nyuma yaho iyi kipe igihe yasoje amarushanwa Africa Confederation Cup, akaba aricyo gikombe bavuyemo, aho yakubiswe na Piramide iherutse kuyikubitira mu Misiri kabisa. Ngira ngo mwarabikurikiranye, ntabwo twabitindaho kabisa. Ni imyitozo rero bakoze kuri uyu wa kabiri tariki 24, aho bose bari bagarutse bavuye mu kiruhuko kabisa. Bakorera Shyorongi, IPRC Shyorongi kabisa, ikaba yariteguye bwa mbere Rwanda Premier League 2024-2025. ari nabo abakinnyi rero bose bagarutse ba APR bameze neza kabisa. Yari imyitozo yo kuruhura umubiri kabisa nyuma y'urwo rugendo bari bakoze. Abakinnyi bose rero ba APR bagize agahigo buri wese avuga, kuko dore ko aribwo bagiye gukina kuva iyi shampiyona itangiye y'uyu mwaka. Uyu niwo mukino wabo wa mbere bagiye gukina, ibindi bazaba babikina nyuma by'ibirarane. Bita buri mukinnyi rero hano yagize icyo avuga kabisa. Dore ikipe ya Etincelles rwose yewe bagiye kuyibagira ibisiga cyangwa se yo ibapfura amababa kabisa. Bita Kwitonda Ale Baka ati niteguye kongera kwiyerekana muri APR nk'uko yabikoze ubushize. Ati rwose nge niteguye kwiyerekana. Bita Paval Ndazila yiteguye nawe kongera kwerekana ko ari we nimero ya mbere mu banyezamu bose ba APR kabisa. Bita Ruboneka Jean Bosco wari muri batatu bahataniye igihembo cy'umukinnyi wahize abandi muri APR ubushize, nawe yagarutse mu kibuga kabisa, aho turaza kuba tumubona. Umutoza Darko Novic anyuzamo nawe akerekana ibyo abayigisha abakinnyi kabisa. Ati baratubona kabisa. Bita Claude Niyomugabo Kaputeno ati wa ati Etincelles muratubona, tuje kabisa n'amaraso mashya kandi turyohewe dukumbuye na shampiyona yacu kabisa. Bita Victor Mbaoma muri babiri barushije abandi
itsinda ibitego byinshi muri APR ishize kabisa. Nawe yagarutse kabisa ameze neza ngira ngo muramubona kabisa, ebana ni inkorokoro kabisa. Tuyisenge Arsene wegukanye igihembo cy'uwatsinze igitego cyiza kurusha abandi, nawe ati ndahabaye kabisa. Urumva ko muri 11 ndimo kabisa. Bita Lamptey ati nanjye niteguye kabisa gukorera amateka muri APR hariya mu karere ka Rubavu. Rubavu turasiga tuyishomitse. Mamadou Saye ngo intego ni ukubitsinda agahiga abandi barutahizamu. Katurebe rero ibyaratsinda i Rubavu, byaratsinda kabisa i Rubavu. Harakobeta biriya bishashi bya Etincelle, ibishashi by'umuriro kabisa. Bita Dushimimana Olivier Muzungu, umwe mu bakinnyi bigaragaje muri APR ishize kabisa. Ubona we ni intare y'ibigara kabisa, ngira ngo muramubona neza cyane. Ati imyitozo ewana nakoze irahagije. Gusa umutoza w'abanyezamu Mugabo Alex mu kazi ke kabisa gutya abarinzi bizamu kabisa, ngo ati n'intare nanjye ndashoboye kabisa, sinashobora ngo abo ntoza ngo babure gushobora. Katurebe ese abatoza bo barakora iki? Amashoti y'abana bafite ibishashi hariya b'i Rubavu barahava gute? Odibo kabisa arimo arakomeza umubiri ngo amakipe azamuboneraho Rubi araje abakonyagure. Ngaho rero bita Ishimwe Pierre kabisa, umwe mu banyezamu beza abanyarwanda bari muri APR. Ati nanjye ati reka ibitego ntibyakwinjira ntahagaze bwuma. Gusa mu minota yakinnye uyu bamwita nde Chidiebere yerekanye nawe ko azatanga akazi gakomeye cyane ku makipe kabisa azahatana na APR muri uyu mwaka 2024-2025. Bita Lamptey kabisa, nawe ari tayari gutanga byose agaha ibyishimo abakunzi ba APR rero. Reka tuyirebe ibyo iza gukora, gusa reka turebe no ku ruhande rwa Etincelle byifashe biteho, biteguye ute? Katurebe naho ku ruhande rero rwa Etincelle FC yo mu karere ka Rubavu, nabo bamanuye abasore kabisa. Dore ekipe yose kabisa 2024-2025 bita Ibrahim Itangishaka kabisa. Abo ni ba forward kabisa, no bita Salita Janti Kambale kabisa. Aba midfield ndi kubonamo bita Musobwa Patrick Kikunda, nawe niwe kabisa wenyine defender umwe. Abanyezamu bita Moise Nishimwe, no bita Arakaza Mark Arthur. Abandi rero bakinnyi ba Etincelle bita Rashid Nsengiyumva, Saiba Claude Mumbele, bita Pacifique Mugwaneza, Shaddad Nsengayile, bita Jean Paul Kayigamba, Rashid Mutebi, Jean Prosper Mahaman Smaila, bita Benoti Gideo, bita Ibrahim Niyonsenga, Isaac Nahimana, Abduru Nshimiyimana, bita Bivula Gideo Ndonga,
ngo bita Hussein Nsabimana, Amani Rutayisire na Aimable Kwizera, Jordan Nzayu, Justin Kakule Mukata, Sajati Niyonkuru, Hussein Chiza, Mololia Gidewo Benek, Yves Manishimwe, Protégene Rukundo nawe uyu yari umuzamu Bikari uzaba umwana Prince Longa wabita John Frank Nzoji Ubwami kabisa, uyu murundi nawe arimo bita Tushimire, bita Awadi Iraguha kabisa. Abo nibo bakinnyi Etincelles zakinisha uyu mwaka 2024-2025 shampiyona yose kabisa, yose y'u Rwanda Premier League. Katurebere hamwe rero aya makipe yombi agiye guhatana ari ku mwanya wa kangahe, ngo bita APR kabisa iri mu manegeka iyo ku mwanya wa nyuma n'amanota 0, dore ko nta n'umukino n'umwe bari bakina. Ariko ikipe ya Etincelles kabisa imaze kuba ikipe ya 11 ku mwanya wa 11 kabisa, yibitseho amanota agera muri angahera atatu kabisa mu mikino yayo imaze gukina ine, bikaba yibitseho amanota 3 gusa. Ubwo bisobanutse kabisa ko imaze kubitwa imikino igera muri 2-3. Kumubu rero shampiyona yo mu Rwanda ku mwanya wa mbere hari Police n'amanota 10, AS Kigali n'amanota 10, Gorilla FC n'amanota 10, Rayon Sport n'amanota 8, Gasogi n'amanota 9, Rutsiro FC n'amanota 7, Mukura na 7, Musanze ku mwanya wa 8 n'amanota 5, mwanya wa 9 turasanga ikipe ya Marine n'amanota 5, mwanya wa 10 Bugesera FC n'amanota 3, Etincelles rero ikaza ku mwanya wa 11 n'amanota 3, mwanya wa 12 Amagaju n'amanota 3, mwanya wa 13 turasanga Muhazi United n'amanota 3, 14 turasanga Kiyovu Sport nayo n'amanota 3. Ku myanya yo mu manegeka mu mituku haranimozamo ikipe ya 15 Vision FC Jeunesse iri ku mwanya wa 15 n'inota 1, APR ikaza ifunga igitabo kabisa n'amanota 0. Katwitegerero umunsi wa shampiyona ya 4 wa Etincelles vs APR, ubwo twongere guhurira ku kibuga kabisa ku isaha ya saa 9.